الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemangnin tanusiku Allah Rabbul Alamin maparuli tanusu balas ini pesadian udina ini tiagarian peri para dunia ngomong atau adinggal bakku agamanya. Pengnin tanu ama petanu ko mga tao adinggal bakku agamanya. Pengnin tanu si iku Allah malamay itu agal bak tanu nami pagi ikhlas tanu ko Allah Rabbul Alamin. Kapag ikhlas mga bangsa mi mga urip no Allah nasembaga na no pakaisa. Ya pakaisa na ino kay dinggal baka. Ino kap sumbayang, ino kap sedekah, ino kap puasa, ino kap pengusiat, ino kap pengendau, ino kap seminar, ino kap peganad sa ilmu. Nawaya misbag ka na lillah, suat ka ku Allah, arab ka ku balasu Allah, agyuti ka pag-ikhlas. Adad na mapipikir ka sa lakaw ku Allah. Apano ya misbag ka na sa lakaw ro, na ba ka makapag-ikhlas? Yang ito katiru'a rahimallahu mra'an. Ikalimu Allah sutaw. Nadhara inda awali hammihi. Da na mamimikiran, igir anamya pikiryan na punggal bakanyan. Mia pikiryan na puasa, mia pikiryan na sembayang, mia pikiryan na seminar, pengusiat, pemakinak. Fa in kana lillahi amdahu. Na oya mia pikiryan asabab akapngal bakyan sa angat pagal bakyan na suat yang ko Allah na pengal bakyan. Api karganian, api ada apadian, api marasay, api pakalugat na pengal bakyan ang kaino na simba. Wa in kana li ghairihi tarak. Opmano ay sabab pakapngal ba kaniya nun na kanabasuat ku Allah na dinian na penggal bakan. Api apan mamis, api mala ke paruli niya nun natamok kada to. Na sabab sa kanaba niya mismo pag-ikhlas iku Allah na dinian penggal bakan. Ang kaino na di buteri maano Allah. Badeng pelogata. Badeng kerasay na di buteri maano Allah. Na ikadua pa na miyadusa. Kasadan sa galbak ka adaon su ikhlas. Kaya matatago na kapakilaylay, kapakinagadagan. Na di terima ano Allah na dusa ka pa. Allahu Akbar. Ore na to mga bangsa mi, mga orip no Allah na batian tanong ito makampat tuma umala ulama sa al-Mamlakatul Arabiyya as-Saudiyya. Aso Sheikh bin Baz rahimahullah. O tuma niya natigyan na sa kaawri pa no Allah. Na kanaba sabab, kanaba ayas sabab pakiya adna rakaw Allah sa isang kay dunia. Naba ang kamausog kuma na guminom. Kanaba ginambo. Bukna ba ya sabab pakai adnar kau Allah si sangkai dunia na angka makaulah di asinta, makaulah di lupa. Nagukna ba ya ki adnar kau Allah si sangkai dunia na an madakla mga pispan ka, mga lawasay ka,
gusto mga pada kakayaan ka. Gukna ba yakiad narkaw Allah na angka makadakli ka rumah. Gukna ba yakiad narkaw Allah Arabul Alamin na angka makapuro ikadatu, angka makalairangko, angka makadakliwata. Kina bagian ni sabab yakiad narkaw Allah. Ayamataan, nagyangan na nami nga aloy, na asarama paruling ka sanggulalan sa halal, na piya kayar kao agama. Nagwini sugur ka punong agama, aplo ba nga sa ukiti ka pa ka pangarumang ka, kambabawata ka, kapakatamok ka, kapakababalay ka, kapaka-lakay tamok, kapakaulad kay yasin, na mga service ka, piya kayar ka anan agama. O gaid na ad na hikmaw. Kaya hikmaw na an ka mausar si iku agamaw Allah. So tamok ka na an ka mausar ko, sambayang ka, so puasang ka, so nay haji ka, so umrang ka, an ka mausar ko inged ka, an ka mausar ko mga lolot ka, mga wata ka, karumang ka, an kasiran kang gastoy. Diyan na ni sabab pakiya pakayar kasi ko kapanamok. An kami pamukay, an kami sedeka, nambala sa kaunong Allah, naklaba penlangon. Kasubo so saba adun. Miya kay ito apeng ni nakakotamok ka. Nakatawan ka ori puno Allah, kagias ka narong kaun miya tembang. Enong aptirua, enutan aptirua arong kaun miya tembang. Aba di kena namatag kabuanan mga wasail, mga kasangka pa na pagusan ka ko agama Allah ay timbawang kasi ko kapakasurga. Na problema narong kami ataman. Enutan aptirua arong kami ataman. Nayasa ba pakiatiro at anong sarong kami ataman. Nailayang ka man, nangananadi nga kapamimikiran na. Sa oras ka, anda mala. Malako, sa oras ka si iko simba, si iko tasbih, si iko istighfar, si iko kabatya sa Quran, anta ka si imala ko kada to, kasi imala ko tamo ka sa oras ka. Nailayang ka nga natamok ka. O pa man kung yang natamok ka na, niya ka ang gayaguna ko agamang ka na, minisusad ka na, anda ba ini na, si aya, miyalabat ka so kabnaro Allah, kabnaro mamiskin, natiro ang agyang natamok ka, na limor ka Allah. Na may mga bar kami katambang, kasaba pa sa kapakalpas kasumbayang, kasaba pa sa kapakatagas kay puso, kasaba pa sa kialipatan ka sa Quran, di kaon pangabat ya kami atambang asiko, tamok ka na fitna ka so tamok ka, malar ka fitna. Niya panutula so Abdurrahman bin Auf, radiyallahu ta'ala anhu, na miya kay sana pengguraw ka. Gaya na miya kakila, na miya ng kao mga sahaba. Tira na ino kao to pengguraw, na miya kakila ka mo, miya kasinga ka. Natiga na ipikigura o kakanagi ang ito hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam at yan na yadakhulu Abdurrahmani bin Aufin fil jannati habwa. Pagkasulad so Abdurrahman bin Auf si ikosurga o gait na aya pakilala ka niya nagyararbiyan. Mapagkakamang. Nagitip kigura o yan. At tama sa di makasul sa surga na di makatindig piya-piya. Na ila tutu atungan na kirgenan sa Somalia. Na so Abdurrahman atungan na mala itamok sa Madina. Au badis kanina na tao sa Makkah. Na so kaya pa kauman yan roon na suminipagara yan na sahaba. Na piya ka pamili ang okaroman yan, si ko mga tamok yan, si ko walay niyan. Na imugay niyan. Na epitero Abdurrahman at yan na barakallahu laka fi malika wa ahlika. Baka barakatan na ka wala so karon ka gusto tamok ka. Ugaid na turo ang karak na pa diya. Nagupanamok, business. Namiya ka tamok. Napad sa katero yan isa ko makalag ni tamok na tigyan na ayatama na kiyalak ka irak na wala ko dunia. Na apia aya ka pipikira ko ron na mga alam mga ito awatu atur si isa Madina na
lakat na kana na pira ka ken. Nasukya pa kalayan nita muknay no sariyang ko agama si ko jihad. Na makipan mauto ay inusar yan ko mga miskin, si ko mga item, si ko mga balo, inusar yan si iko agama. So tamo kaya ninisisad kaniyan. Napakasulad pang usurga, napakakarol. Pakakamang. Naepon sa ka. Mana niya, napiad bigira pa na miya kaumar ka pamang ni na di nga dawagan. Kapkong na surarangit ka. Na may ko lagi na nori pa Allah na di ka katambang ko dunia. Bikira nga ayasaba pakiadnar kau Allah na an ka masuasuat su Allah. An ka ma-improve su yung daka. Na an ka mindeto su agamaw Allah. Yan na ni isaba pakiadnar kau Allah Rabbul Alamin. Baganayro nagyangot ka turu Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Para bu ang ka maka ang ka mabaloya makituri pangkaku Allah sa taro to pakapakituri. Sadya kabaya wallah na ipulalan ka. Sadya ini sapar wallah na pelaguyan ka. Pagawa ang buso dunia ori penuh Allah na di ka bagag sa paawing ka, ay bagagan ka na bantugan ka. Ay sulkan ka kukubur ka, na ikababayar ka o Allah, na di ka karaw umungkar. O ba nga sulkan si kukubur ka, so rarang ito Allah, ada ba ini na kesabapan inda negara ka umungkar. Pamangnin tanong si Allah, iraot tanong si bulan na Ramadan na mga pagamal tanong sa amalamapya na tarimaan tanong Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.